wo se wa ba wo boss ti oba no oda so dem se de court share no oda so dem le ba cho de man se okuta abofra de buti ni su ti o mo kire se abofra ni sha ti o ma du ni kofie kopem se nyame ba abofra me so ba ni ye ken kan no ni ni na ye be kogwo ni ani approach for na for kan ye bi e wo ne nsama no sen na atie free so wada roma le ba cho ba kon de ye de chef one so atie we free and take one and the twice but I know so akwa no wanya mfinsia nkono se de ye nimu no sa pepe na tie me ba cha me kon sa if say mu ye ku nkono watimi aka de kodie pote a maame no de ye na kyerɛw ye bi sɛ wɔno ansuo no de ne nsa hyem ebi sɛ ye hita ɛna o ma akora no so maame waka adekodie pote a maame no de ye na kyerɛw ai o kyerɛ wo ko school ama me ni ka infant bi otumi le maame ne man o to bi si ma wo mo to bi si no asa discuss no plan nti wonde wodi maame ne no aduane 3.1 da dia ma no nti wo se da no wo so ra dem na tu si e no atlas so fa e no de ko nti wo se maame no no school area akwa no so kwa no nti me ko awia no ana obi born na man say ele dey step no be so ya se maame ni fi ba ya no baby step ikana na da dem man no fire ana o se man pa ana o se maame ne obo no pa ni e se ni chi ne na hu ya na 3.1 nti wa se obo ni na sana onu nsia onu ansuo no de ne nsa nu mu bata so onu nsia wo de ne ko adwan kana wo kwa kopa ne nsa ne ti so na ne press ni so ni shey ye anu wa kwa ko ti ti o sa de ba ye ne ni ti so ni se hwe bu ye sa ampanti nti de anu ko chichire e wo dan ba ko chichire akoda no I was if you have yam at your children. Some panay 3.1. In Sabura Sionum. I know about your there to years, and also on soon about the good. And Aquadana, one when you're 12 years in Anka, ye yen yake to us, or Babajin, or no woman there, bomb, I mean, say, and say Aquadana, yes, sir. I was so she is soon die. And I would friends this year to national community. And you were not going to may have done Nifano, Chirash Shakra, but the community or the scene. The British and son said the other day. Offer out, Mamma, man, so was a mere babusano offer. Me at Chese means no mote. Akwada wedi 9 years na wo se wafa 2 CDs intino uye wudi semua etesa won so wo ba peche yes osusu wo eba peche ba peche enti de ni mebusa ma me ne se ayese no ebia na wafa adwene bi woni tirim se bi onyama me no kra bi a obey ni bi atua ka na se ne ho nipa bi obey ni bi atua ka bibisa o na adwene mu ana mame acha wote de menu ya ne busa ye no me pa cha wa se na wo busa se eba ne se no a oba tan atimi aye akoda asa no wanya adwen bi dia mama me no se bia nka hunu 101 na se bia wunya ne se ya wanya adwen bi sa wo wutima mama me no ho awo me de ya se kwase ya de ye support so de wa ye no se bia me koye amanfo be ye na se tini ya de asem na court ana se approach semele wo wanu hu sa wodi akra no to papa no ho Some panay 3.1. hu sa wodi akra no to papa no ho yira ye na ma ya asem oh ma me wodi yemfa de doctors no kanon to nkyɛn akoda ne nsa no ya hunu bi wa ha uhwa anidaso wo ho akora insa betimi asine dada mu biom ya akoda afe na wo benyini abaya abaya
obetimi aya ade na dabi no aboa no wona setena mu na nsan sɛ de yehunu yi ma mo hwe betimi beye yie aja onyankopɔn na de ni hɔ me ba ho 3.1 nyame sɛ mu dia ebia na tumi ayeyi aja sɛ nyame na aso sɛ enye saa no on fanyini ni kɔpem sɛ nyame na obenyi na obeto ne nsa afre no so awu nyame na ho ne sɛ employed de mpacho de bi maame yɛda ase papa wate ye gusua ye bompa ye sɛ awurade bɛsane na nimonyam na ye ofa ase wati matwitwa age na maye why mpacho mache kama kuma to yam de besi bia ye nyame asɛm wate mpacho mache abusua ye wofa ase ya ye friend sɛ Stephanie Nketia ya ɛna kakra ni ya kyerɛkyerɛ mu a ne akɔso ne maame owura yere adwoa ɔten wa are ne na di enkomo yi ebe ye kwabna sɛ akwada de oni dem kwada ni dem but etoro bi e ka kyerɛ yewre oh yes yɛmfa gidie ntakyiri na yɛmpa yɛ ma doctor for mo bɛyɛ akwada no ho adwuma no sɛ nimdie bia sɛ fata bia no ba time pa ba time pa de bɛn 2 cities no ɛna ɛkyerɛ ma bi su 2 cities ma bi su ɛne ɔmo bayɛ ɔmo wom ɛde de bia meka me sɛ ma no ɔmo tiri mo de ne o Omutirimo mema no wa badaye wa botre esen ye nuanom ma no so ja ya no mo nsem ne ka akwa bibibi abusafo nti kan wo Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o kan wo Facebook wa nsem ne nkoma ye die nyina no obetimo do adwenche ne nsusuo ne mafafo no mo eguso aye bekase ne de mamo no ye bekenkan ede amamo ne yensa nko yechi na owura Sampi Yale enkoma ne ye ka de kire mo se wo bo Sompa FM abaso se ye ne ekokuru nkomo ne baye singles pan pay policy se aboa yen se mo aya ne ye gye adwenkyere ene amanfo nsusu ye de afa ho ene ebopini no sra ban se mampani na nado dan kwakufo de man nyana samnya na ntempara so no onse ne soafo a ohwa apedie ne adwuma ye wonsensem so na se committee bi kra no mbeti o monte na singles pan no monsan komo bio ampani ampa ne nuane ampa mampani na nado dan kwakufo do na no mede enwo ye ne se na tena ye no wo mo atetra party committee a wo mo atena se asengre spine no wo mo esa hwe biewu eno owura Sampi Yale esre mampani se obesre ne se kwan no a wate aziso no eye kwampa when wa na nachi when wa ma bibia so no ansesa na dwene no ntutu aketua nsem ne ho yi me ase se me kan wo sympathy no mampani ate eno so be ye ho adwuma me ase no the mampani kufo akabe na nsa no fi office na what they say single spine policy before that everybody said no workers no agitating for salary no agitating if you maintaining in the public service no almost single spine which means demand them say so we doctor or company now we doctor or private sector now we doctor or another place no may almost and then bank disparities and that was the policy guidelines underlying that policy professor at the school papa usually abutre na we single spine implemented but the implementation is a single policy there were certain conditions once the salaries and allowances have been consolidated we should not allow negotiations in the Obama policy bandamine said where was media where was media the book allowance where was media special inspector special premium sana I don't know I say the exceptions have rather taken over the policy. This one is not here. I even went and nursing medical field. No, nurses do on the uncle, pharmacists do on the uncle, doctors do on the uncle. The some policy in there. My friends, I told you because you after at a most going Mahama Kwani and this and then at the time I can say you know one more article 71 because I mean I said Ubiani at Naka at 71 now. The more you increase your allowances through this single span, off-track single span, the more we increase the pay role of the country. For Sampi Yale maybe a chum no na yepene kwanche for National Pensions Authority no dano and na oni e bonkoma watch chim e bosom FM and some chef opens beduka tarumrante abaso no senso gomoi ye ne kogu kru de ba ne kofa ba ye no ne nsusuye ne adwencha mpanim for de ba ye no ene kan obi mampani na nadodan kwakufu de to na mo no a wotu no na mampani na nadodan kwakufu ne nkomo ya ena enra mede ya no wo kasei eno ye ne se
tema oil refinery no a eguo no a amanfo fi se da so bia ni ho no na tena ye ayen hyehyeye eme no mo saba be pagya mu bio na ankokra bi kra so hyase a o refinery o mu sibie e wo Ghana mema se ya akona ni mu pa ya aka kuma bi no mo eyawie ye wogide wa rehye se eno no hyase ya se ye adwuma na tema oil no so refinery no so hyase se eye adwuma ebenam so ema ye wayere no a yetu no dudum de ko adwama so kokoton ye no ya aka se ye betima no abi ha ye nya from Javis aboa gas afrim ye nya petrol afrim ye nya diesel afrim ne nya niema pi no ade afrim atimi aboa ema mpo petrol bo no ne ade ekukuri ede matimi abrase kakra na eno na pedi kwanchefo baako a oya research analyst our Institute of Energy Security si Fritz Moses say ne say Asem papa ena mampani na do danko akufo the boss so no na ya na monto papa so a aban ne etuo ebisa mama mi te say alata Nigeria say no o ma ye bisa o Nigeria no nyina ye bia anam so ama o mo ye yire ho nsensem no etime etum pontia na mo we ya mampani na do danko akufo the boss so no won do hunu say ya na mon papa one of the things I know say back I can fiti mampani bi dija say we be nya say mo your friend or Ghana ha no I said the only refinery I say anga pango ye tu ha no o see no ye nya petrol ni diesel ni LPG na fi no we me nya say aban be hwe na anka sika bi o di thing no dia but like I said it is refreshing say mampani na nka so de na no tu and I'm say the government say sika be ko edumako bi amu Ghana ha I feel am ban wana e na mampani so na them depending on how I process kanoko but all those say ni like I say ni ade some mampani can we also cautious we show you see because when you the first time you have to say am another about the be can for one to in the past 5 years this current government necessarily simply yeah by for you or even in the just past 5 years you have been do say am change the tall leadership by the Tanzania you know Kenya and some minister the cabinet president the cabinet of Ministry of Energy you know the cabinet the other kind of the idea we are hopeful say you should kind of not being kind of you know be a very competition about refining and sector of the but at the end of the day we must we would have enough measures I find that thing there now investing because the investors I'm mind to the US Nigeria Algeria Egypt I'm too fun they will not be a private sector yeah I'm which are most of the cases more refining they will not and so at the end of the day think I say if the private sector buying my power but sometimes could do one of the soil be the only here say you have one establish of no because I didn't you know one higher the beton from go now I got nothing concern employer going to their benefit to pause I was for Fritz Moses in the attending can papa wa bring ye power on in your Hunsen Institute of Energy Security si where research analyst or honomini attending kanina tama oil refinery since man pedin another danko kufuado 8 year amount for na so sa bani sabe kukrubio no ma akenya no amana sa sorry bio ne ankrankra o ma sha CSB wo Ghana mema say and what you say nsusu ye papa ene na mon papa na ban ne otu no Fine, that's all here. That's what you yeah, Juma. Do baby cry, Cocoy, and tank farm. Nadia and go there. Oh, Debbie. Yes, amount 40 me the biba. Not a man, no, the amount, no more the cock. No, I'm down, no, we are. No, Massa Tommy, aboard, then wa bra. Oil refinery, ya bind ya. Yeah, what ye to a bit master saco no man, no, am I ye. A benam so cram petrol. And young cus come when you shares been to I think so. Minya 2 CDC, me gusu to Susan, me too. Ghana, dear concert, do so. Now, young quay anymore have no southwest about some person soon. I come Rasabe Johnny Dema at this year. I want Abu Johnson, who do not say was MP before. About one I cost one. It almost a name about whom you know me and Sabu Hanyaute, Ubetia Naso, Ubi and Tom Mauni idea, and not just a bufomera. About the side breaking 8 in 1 here, a bit traffic so, and Timmy Mwa. What is answerable in a to Jabra? Now, one addition be a share our man so, and what they 2 women no watcher almost an Ukrainian enemy. Sad the end is a man who couldn't see a Brennan Tropa, Brennan now we Ghana for Sumono. So we list the power 1 here or Medantum.
ɛno nti ɔmo srɛ mpanimfoɔ sɛ ndc foɔ deɛ ɔmo kasa ma obi amua wɔn o wɔn dede ne kɔm na de wɔn ɛna ma ɔmo yɛ saa no ɛno nti obi ahwɛ na afei so na ɔmpɛ sɛ bi a ɔmo di anim na ɔmo kwa breaking the eight na ɔmo twam hɔ koraa deɛ a nka bom paa na betumi aboa ma biribiara tumi akɔ so ɔnabo Johnson kwakuadu nyame ade adom yɛtumi ato aba no asomdwie mu a yɛante bɔne biribiara yɛ kama ka asomdwie kɔ aso a iwieyɛ no chairman nipa mmienu na contest yɛ incumbent no ɔte so no try nye yi ɔntumi anya secretary so incumbent yɛntumi anya organizer so incumbent yɛntumi anya youth organizer enya unopposed women organizer unopposed treasurer unopposed and deputy secretary so or so incumbent yɛntumi anya nti at the end of the day no the good side they say about to nyina akɔwieye asomdwem ama ne delegates no pɛ no ɔman ka sɛ decide nipa ɔmpɛ sɛ ɔmo no yɛ adwuma come 2024 and beyond nti na saa na akɔ ɔmo ba bɛka me ho na yɛayɛ adwumaden ɛsiane sɛ afoano southwest southeast afoano north yɛ margins no ɛnni soro saa nti ɔmo abɛɛ no srɛ ɛna mɛsrɛ wɔn sɛ ɔmo nyinaa bɛmi aka abom yɛtumi ayɛ adwumaden na yɛtumi maximize votes no come 2024 afei so yɛbɛsrɛ MPP party fo no nyinaa sɛ ɔmo nyinaa ne mfa akoma korɔ ɔdɔ korɔ ne nyinaa yɛnka mom ne yɛnyɛ adwumaden sɛ ɛbɛyɛ a 2024 no MPP party yɛbɛtumi asa awɛ ne power bio ayi wana abo nsɛm a wɔka deɛ mu odo nti wogye sɛ deɛ delegate ayi ɔmo ani yɛ biribiara influence obi adeɛ ɔnabo Johnson kwakuadu yɛ mmarahyɛ badwane de ma adehyɛ yɛ wɔ Hafoano Southwest abato mpasua no so na ɛno akyi DC de ma adehyɛ yɛ wɔ hɔnom ɛyɛ wɔnabo Joseph Frimpong Bonsu ɔno so ka sɛ o ne se baako so mi sa mi ko baako de ma ye de Joseph da pa me sa ko so yɛ adwuma ma party no ɛna me sa ko be ne de ma me nua katakadu sɛ me na me ti le kyɛm ne no ɛyɛ kafe sɛ so be me de to ma no ɛna du mi so mi nya no Mr. Yes, I did. That's a Ulusua, and just at the end. Maybe I got a bit of the Emma, the best of what they are going for the Bial as we do. So we may be Babaco, yet by a campaign of one. I don't go for yes, I got to Mumra. The quay, the first of all, to Mama and I sabi, Numian. Everything was able to Mama and go forward to Abba. And this time, there's a few, and to the one nasty. DC de ma adehyɛ yɛ wɔ Hafoano Southwest abato mpasua so ɔnabo Joseph Frimpong Bonsu abzanfo eguso de mo so no kokoko MPP abanyoko na abato ɔmo to no mpasua wodo so yɛ wura no mo a ɛbɛde da amanyoko na no sɛ bɛyɛ na amanyoko no ebenya na mo papa bi agyina so akonkunim 2024 elections no na yɛde mo kɔ bosome frɛ ho abato mpasua so ɛna akyi ne yɛsɛ ayinefo hɔ no mo ɛkɔkɔto aba ekoyi mpanimfo ɛbɛda amanyoko na no ekosi sɛ yɛnkɔ ne yɛni anua wachapa nana ya wintiri nkodi nkɔmɔ wachapa madwoe ya mejo so na mpɔ ne yɛ awurade adom bɔkɔ na ekosi sɛ asa na ɔdo ni tire mu a sɛ de awia no yɛ bɔ abusuafoɔ nkaeɛ no bosome frɛ ho ade ɔmabafoɔ no aba awieɛ na sɛ de mede ka kan na pɛlu mienu ɛna na ahyia ɛyɛ DC ɛyɛ ne nkɔfoɔ ɛna MP so nkɔfoɔ ekɔwi akyerɛ na MP abo DC fefra 10-0 ɛna etimi kɔ so ɛwɔ ɛyɛ bosome frɛ ho sɛ mehyɛ aseɛ deɛ sɛ ɛyɛ na Sara coordinator afam a adi Ali Salisu onya 108 ɛna afei Ahmed Musa wa ɛsunya 275 na kyerɛ sɛ ɔno wɔ MP group ne mu ɔmo awe ne wɔde kyerɛ treasure nso asasa henkwa ɛna afei atapopo ɛna Mmrantehene Benso ɔmo na gyina yɛ sasa henkwa ɛnya 172 ɛna atakɔ sunya 80 Bentonia 200 and a miensa essay. President Bento and a arena. Youth organizer, Eric Day, and 206. And after Everest as your idea, and 246. That's a Everest idea, and a arena youth organizer. Who do I need to organize and start? This mark of Fori Asari, and 216. And a Franklin Eduwani, 239. Rona friend di one na ya respect officer oruna say to aba be organizer pa ko SI e wo ho women organizer comfort amwako enya 197
Terry Mensa, 257. 257. Terry Mensa, and a winner, and Ababa, and so SAE. Yet you need to more assistant secretary. I'm Ponson Louis. I'm Ponson Louis, 166. And Anthony Yami, 104. That's a Franklin Danfa, 179. And Emunu SAE. And Franklin Danfa, and a assistant secretary, our secretary. Daniel Etampo, 192. 192. Kofi Edu Amwate, 17. Kofi Edu Amwate, 17. Franklin Dia, 241. 241. And the Munu SIS, Franklin Dia, and a year secretary, Edema, second vice chairman, Collins Abwade, on your 233 on the rainy 233. And I call Ahenqua, 220. You know, NSA, what do I need to vice chairman? The people are and 9 on a Michael Amwa, 229. Michael Apia, 229. Emmanuel Kodokwane, 155. Nana Asarubedia, 18. Anthony Anoste Banco, 49. That's a Michael Apia, and a first vice chairman. They do a Katrapana so one. That's a one per year. Incumbent chairman. Yaw Atakra Ameniampo, when you're 164. 164. Atakra Ameniampo, and a Patrick Wakupon, on one entire presiding member. That was different when you're 301. 301. If you have my son, when you became a able to miss the 1 year, say, and a focus 3 years. That's here, make a say, Bambo 4, Abobayama, Udia, 8, Eco, the clients, Casa, na wachapa na woka bibi se na MP ne kura ne dom na DC so ekura ne dom enti aba ne kwawie no why na enya adodo position makomakudi MP no abo eye DC senfam 10-0 MP ne nkrofo na wini ni nyina oba wini ni nyina 10-0 na abo ma de be pe bon so na say Aviana, Aya, Abakasi Busama Semi say, Obiana Sansen, our Hanomo, and the other say, DC SM 200 Ghana, and after so MP for one and so they say 250 Ghana. Yeah, and a party day 30 Ghana, so Obia so, and so be a Cofiano, or the 480 Ghana city, and I echo Obia Sanya, Calico, any biscuit count. I know Monsaka, the Calipoli biscuit. Branch about one was able to make from way and that. It was also about a 3 MP, and also tell delegate via Calico, any biscuit or someone finally on my Okay. Na ya way, delegates do also send to a bar, a BC 200 Ghana, a BD 200 Ghana, say, envelope, maybe 250 envelope. Delegates no me do say. And delegates are 455. Okay, 80. I hear the Janso for. I hear the Janso. I let and I said the Janso police station, you know. This is a moment for Abani. Are they? Or see a brand no about police station. Now, no name call from Baba contesting in the wedding. And so I'm for be a phone time. Then, one on behalf of my Fabano. Emma almost from Mujina and so almost here and almost ever baby I had Fabano. The body dance for this for 1 moment to Abanidi. Anthony Ampa, the dance for Nipa 5 from month for Abanidi. You watch up and DC in your friend say. What a boy I dance. Yeah, dance, yeah. I won't your penny dance. Oh, yeah, dance so. You. Odia ye Vencia why? Nemo hwemu ne kofio boko why? Mfa ba bia why? You. Amza for ye nua nana ya wo ntiri wa chapa ne yekọ ne nche wo bosome from wa baton pesu so a wato ye nkra no nti delegates ye to aba no 455 no DC mobia 2 million kwabna na MP susuma
250 2.5 obi so de 30 series kan ho and obi so de party na mu so no e de 30 Ghana say o mo fa nye lorry fare and obi so mo calipo ne calipo kwa ko be 2 series kwa omnane o mo pocket pa tuki kabomu a we ye na ye say 480 Ghana cedis and obi ade kofie 4.8 20 series na kai 5 million aba no and na calipo ni biscuit no e say nkola ya mapa nje ni o mo abe no no de na o mari yo mo biscuit ya sa asem na make say se bra o ba sa story we so na make say Johnson adu say asem a work no me nyi ni say sa na tie say the delegate ne pen o mayi no it's never true enim sa adwuma e wo ho no me say o mato abaye wie no e wo say wo MP group o say wo DC group o so wo adwuma no former MP group o say mo ye adwuma ka mo nyina bom say ya frun kromo ade kwa kwasui mo break the age no a mo ka ho asem no mo de nka bom akone ko we bia break the age ne say ya brofo adwuma na be kire break the age say ya brofo agro ne form jawa adwa yes mo di agro abusuan komo aye die sesi an ho de bra Facebook na be hwa de na de Libya burger wie sesi ade me kwaso no de chen kuro yi ene ye physical pa wo de wa batimi akan bra be hwede kan bibu aye nye nyina nya calculations ne mom na ye kɔ Emmanuel Ampon ho abusuan atwemangwa be ja south wo de awia gede ye cheni say ya na yi wa ma wa baje de oh na o hwe Rocky baje wo de momra me hwa de yi momra na me hwa de yima aba yima bra o ma cha wi on Alma 12 years, Omukusu Ekaya, Omo Akai Nasara coordinator, and a youth organizer, the Omo Akayari. Yahu sa wodi video bi amane yen. Yen na ye ha ye ni aka asem na wo ho anase. Yahu se opani ba ku gina dom no mu. Na wo frɛ asemasi, wo frɛ wei brabeje. Video ba no no minia. MP Yamanya ko nse wo ko afa na wo je wo mpenu fo abato mpeti ani ti dina no afai na bi atman de the south airport na ekwadren video na wo kan ewo ekompa 93.1 kg de princess Cristiano ya gete omutu ko oni blogger ni mo no anna papa ba ko wo kitale se ono na wo ye incumbent e de master ewo abato mpeti anna wo intasa attention gana level wọ́n ní ìgbàgbọ́ lónìí na wọ́n bẹ ti yà tẹ̀wọ̀n nǹkan náà wọ́n bẹ fọ́ tó ti yà pọ̀ bá ẹ̀yìn àmà wọ́n ní ẹ̀rù ìṣúná wọn ní wọ́n ti ní àìsí bíi ẹ̀nà tó ń pè é gbẹgbẹ wọ́n hwẹ́ ni wọ́n ẹ̀sùn pa Facebook gbẹgbẹ kìí à yàtọ̀ ká ní ìtọ́sẹ̀ ẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ àbáwọ̀ nyinaa bọ̀ nà yẹrẹ na ẹ̀dú àtúnṣe ọmọ ẹ̀kẹ́kàn na national coordinator no enipa mienu ɛna gyina yɛ akadé ɔno na ɔyɛ incumbent anase na ɔwɔ mu dada ɛdi ɛne tuna sika onyama no baako a koko 182 ana apɛ la fii ɛgye ɔno nso ɛnyɛ mu 473 na ɛsɛ tuna sika no ɛne ɔkasa wɔgye abato no ntumi ɛwɔ national coordinator ama hɔ ana no youth organizer ne nso no na wɔn mo na platform baako a wɔsa Emeka say a provisional result a third year ono na wo ye youth organizer incumbent ono anatini agentulu na omukuso a omo hihye empo organizer any women organizer the player na me ba anase mu ba me chain omadum light e wo to ake omadum light take point e wo to ake nanso approach for any electoral commission going for no kese wo mo ama e ban boni mo ye die papa
say adrepo bi say obi elibia film bi aka ho eno no entimi enkoba nta e was man of your just about one person after hand na upa uje yebra MP Michael Amwoku uye se ye wo mo no ho na wo te wo no mo anyema nkoye amanfo ni ntem o mu twa nyina ne se wona oya yebra Michael Amwoku eni na se betwani anfu edi manwaje an se so won sate etre duin ne try se on ko amano no dan for no tete wo tujo na elufu a omo tia kai yemu na upa je omo kenya nse tatnato that is a beko saradia ya je MP no ko na zero omo bebo tenno you opani ba ko ha no mira mo akwa ba editor from Planet 3.1 FM no ya ga le so we are delegates Ese uba no ma fonte mo kan chat be na to chat na to no e poster poster no we secretary e wo o say akoma ba do ga say on na secretary so no chat no the group bi ba ya no mo ye wo na emu ga say emu a ye na mai no e sa nasara coordinator no na o ka ho o mu ga na youth organizer na o ni no ka ho sa ni pa ko na o do mo ba ya ni sa do no do ba ni emu e ba na me san wa ka no na me ni ya pa ti ana ya ka say that na to e ti ana ya ka sa an say ko woman organizer ne be ma je no na o ni wo mo o ti wo yi no a o no de na obi ani say e last 4 years no na wo ye deputy woman organizer o mu yi ni ti say ko ba say woman organizer ne ya de so ma o no de o ni mi ya ma me na say kwabra e du se de e kwa to ha no mo na e ta jo say no e we yi investment no ana national coordinator na provincial results me saka let me be assume e na chief for what you from 93.1 percent women organizer ne so ma mi anya kra no de amoako wono so kwafa no cat no so aka wi pepepe dancing na foster no so e women secretary ne so dia me tiri je mi woni ha no so and no so cat no so after man bon se mo ka ne di wo ba no ni je no e ye mo e wo ha no mo kwabra ai yima wo se the original ani ma wo che sika no your friend say kwabra ni dino ba ya yi kaka na wo no ne incumbent treasurer wonu ne jina mo na o che sika no pana na wo ye ni interview so say na wa free wo nchen ana mara ma me fiate o ha no mo say de be na debusa ne say hwan na che sa sika na itiri ho apasa no hwan ya Ghana so pa de to be etimi ku ehwan ni wa se pa o Eja delegate wo they are seen it Dino at the practice no yeah go no na ye incumbent trade and be on le jemu a ogu be big green and yeah next time no jemu na utimi e compete edema omanfo and I said 20 years here what remember eh offer ima delegate no wa fa phone ma mi musa na sem eja delegate eh eja delegate eh eja delegate kwabna wogina so eja me pese mi busa se enti mu ankasa mu jiri se mo kwato aba nipa mo pe no empesua no so mo pe no mo pe wo mo no wo mo na mato aba na yi wo mo na asa sika nti ana mato aba na se no ne ba ka u ba ma ka se di mi ti o se wo jidi wo wakoma mu pa se empesua no so nipa mo jiri se wo betimi aye adwuma no ana modi wo mabai anase sika nti na mato aba no akyea no Afayima mami nya wo na ekire enema aka no gu ahoma so na fabre yen why Medase papa ya judi ye nua be mayi manuel nana ampon ne ate ne nka adi free we no ye atwema nwabiaja south abato mpasua so awia gede abusafo ya mudi achi wa ba fonten tafidi no so se ye bo a ene da ho no modi emu amombra na mahwe mani so ade ene wogusu a wo che wonamu se ya na obo nkofo abati momaje brabaje momaje na se waba mato ase no we rejected vote mato ase no bibia
kyerɛ sɛ nipa mo ankasa mo pɛ wo mo no enyo mo na mato aba na de ma wo mo ne ba ne sa MPs ahodo ya mo gyina wo sa mpasua so DCs ahodo a mo ya mo presenting mo nkɔfo kɔ no mo hwɛ ne ba yi o na ya kɔbrai Kwabena kenya bone se ya yesika no wonu mafa na treasure de sika no wo a treasure de so no so na sika no besi nti o say ba bi no awia o say cha me de ase nya hwe no o say ba bi no awia amza former jencha kakra mo de abeka ho Sompa 93.1 FM so Facebook Sompa 93.1 FM Facebook yenken kan kakra emfa emamo ejoso do mi abra na edu jemfi eben butu wo say 11 no e sha se no ndisi amanyuku no wo nsema mo kenti no ama manfo ya eno mo yi o musika de free hon wey edu jemfi eben de Father Ziggy Sompa News o say e live e wo bipoase na ono so wo tie empa Kofi Usu o say owo oshim na good news na yede emo mawie Kofi Usu krono se MPP na Frederick eye mystical was a sciatica warrior or 21st clinic no se promotion no ejina mu dika officio ni ade nyina no was a bra 21st clinic ni hwe emfa ema amsa fo en to aso ni emfa mon concern foforo mo ye kwa ma no so ne pani a wakasa edema dum jadwuma ko no e wa santemantema sia kwa kudin komo DO3 Peter Ade ene ekwa kudin komo ni nyina ye kokoba omo edema ye setitiru ene ye ne etade ye mobile phone ekwa wura kitchen no omusi ehu papa yenya hweye DO3 anwumre Sompa FM studio ye mo adwomo akwaba mejozu benua ya na egidi sempone ye Erade adom me ho ye pacho musmo te sen Erade adom yesoso ye ho ye pa na ebusa se mobile phone no a yeda yetade kwa wura ye jare ene ye kitchen si ehu sa ohun ehu papa na ni kan na me ntia wati fo na me ma benua no muslimi fo happy Eid na ehu pa se o de phone ebe call kitchen na kan pese o ye bibi o kitchen na o say use phone no impe kitchen from up in the north you use gas for it is leakage kakra do na o use phone na obi o use phone dem the phone o use do time there it will shape and na little facts e wo ma o fa wani hu it is a gas we dey look here the likelihood say between the jaba is very high inti e hu pa between the jaba aba between cause fire between cause explosion e wo kitchen ho no after so na destructive yes you to prepare mo aduane a so say aduane a mo anu enu wani wo so a obehwe anu ewi azo ebidu fufu it is a you phone na between distract attention ama ore kra be fi say aduane esi so ama aduane no be chi edija aba inti niama sa ho enti na eni kwa say o ko kitchen o phone wo inti DO3 ebia eni kwansa me de phone ko maye asoden ma me ye ne se ebia me expect international call bi me expect call bi eja business bi ebebo mu dia ma me me de phone e ko kitchen ho me de phone duru kitchen ho a ehefa ene bia me de to a meka so aha de me de to a e save kakra metimi ayusu o betima kire kakra in fact there can say me fan ko kra o expect call I mean over to play up for no but say people they call there any can say o ma de ben o gas maybe our gas any can say ben okay enti obi beka say si ye hwe o man ya bakosemu a ya wa examples be say bia eja we ye to ha eja we ye pie ha no eye mobile phone no bia wo de call na kitchen nam so ma say eja ne sorry ye wo bibisa ho mean to me no can say I mean to out specifics say eja we but eja dodo na e ti e wo ye fie mu no gas any electricity ena ba gas and so na me de tumofo enyu say any phone no eba into contact that me a hard drain so specific but they are the possibility between job and na obi busa say edi ade pa na wo ebia me gas mu anase me stove no ho
ɛna ɛde so na wo phone ni mu a ebia se gas no ne phone no kokosia ebetima meja aba enu nteni kwan se wo de phone no kɔ ni jare ho gas and key mo cry friend da frama right a liquefied petroleum gas petroleum vapor bind into contact with any heat source a soldier. In fact, gas into contact with any heat source via a soldier. And I'm a catch you say you use the phone and producing heat. And a phone and so little sparks away inside. In fact, our electromagnetic wavelength into produces an amount of heat into contact with gas now at the right proportion with the answer. Okay, enti di o 3 year ko enim no so don for am adom na sedach me be ye fie wura say ne we be ha me da make kiro say don't use phone at the kitchen me be bo say be ya unkwasi me fie bia ne na. In fact, no ne interest be bia e fa gas no e also de ma o fie for na o ma me si e fie na ma wo de iska bebre na si fie o mo instructions and regulations ka krafa ho a ebeboa ana aboa ye nyina se na tasisi en so ebebrase so bebusa say dey na mo so Ghana National Fire Service for mo so mo ye educate ya me ehunu say gas no any phone any kwan say hia enti under no circumstance kra e na wo se phone no ko kitchen ho ye gifu aye at this level the church na na ye gifu a ye anything you mama me fine maka ho asem social media handles and so they are too honor opportunity you benya obedi e ka se bia ye kan ho asem oman for asudi was up on juma obani da sepa no adaje a wanya me ye nwumre bibia ne ye besa ba won che ne no aba beto so nwumre de nyame nhyira no adaje a wanya de amaye onhyira mo so na me fa kwan we so enkanti oman for say na otwi mu 4th May International Firefighters Day. Now, you be doing class from so at the various fire stations. No, you be open day. You be up now, my public. No, you be to up now. If you did man or questions, be someone make show at the regional headquarters. You be parade in honor of firemen. Woman in the line of duty, and firemen are campaign. Sadron wa a parade in honor of them. Now, my papa will do so. I'm a fire for near Amo. My papa will move to Sungana. Sene mo be ya no so na mo kire mu ne entia e na man for se mo ka no mo mfa nsuo ngum no se no so ye bebusa mo kire mu oba na obisa ye beto na mami di kan kran ka se ka no de abibia nsuo nti enya sa da no kran na wo so obisa e wo so to papa station bia at any time bia wo pe se anajo e anopa o ewia o ahomache kra to fa ho ne bisa wo mo se o pe so hwe se nsuo wo ka ni mu ana o me bia mo ate na wa wadi ho adanse se nsuo wo ma bia nti enya sa da no kran na wo so obisa because me did it say obi a be ka se sa da no de e de ha bi bi nsuo bi be fa ko pe de ku kan inti wo de da o pe bia anadru yi kura obetia to afa o time bia papa station bia mate maybe say isu o ka no person odi wani hwe o mebie so amo ahwe mate yeda sepa busa for we ye pani o kasa de ma santama se dum jadwuma eku no di o 3 Peter there na yete nenka no ofaya we empempeni ya na yetate sa asem no nti di o 3 nkyerechemu no de ensembisa wo akire pa me da na me person kare tabe me yemi no yakọ ho mo ni yakọ ho ye kan ye tambo mi ko du ha ye pa nwumere kura no fa service station bi be ye no na yakọ ho ahia amanfo adwebe o mo se o mudi o mo fire safety week with the end na o ma se da fele ye me na twam ni aba echemu ani yakọ ni yakọ ho na ne cha de ye ma ho ye me na twam echemu ani yakọ ho na fa ye kwa mo no ne na ye kwa mo no ne ho yes ase dey free Ethiopia bonten so na enkra bata so mpa fam nsam chefo pens bedu kata remnant apron so free Ethiopia bonten so che say mo mani twa ase anuano musumefo mo akire kom
de bebo so many etre bompa yesre twedi amponyankrompon Allah say wonton supa engu wiase nyina so na ukọ Ethiopia bonte so yesi musumifo no bo mompa ye nyina wie ye no a yenim se ene ne kira wo mo edi sala no yesi chese ni gie ni mumumeni adeade a ekoso na posifo akwakototo tia gas ya enam so ama enei ni pebi no prepare ni adeade a ni nyina ye yesi se protest ene wo mo a ase wo mo ene musumifo ni bi nya dwene e wo ma na mo nto bi o mu tutu ho ena posifo no koso mo kwakopate duru ba bi no na mu aye dene na unze patapa foso so ni pieto aposifo ya ne aban na wuro ena ye so mo tutia gas ya tum o mo tutu musa no ne se ni pani bi atwitwi afo ni pani bi so amabi eprepro mu gwa ya sabia hodo a aposifo ene ya dokotafo hwe wo mu aye mfifi mu de afasa asem na esi ye no afei Kenya mamu Kenya mampani Uhuru Kenyatta ana wo ye ne se anye ye nyina no ewo ni efire a wo ka nyina ene se na bade ye kire fe se William Urutu papa ne npa boni wo npa boni papa wonu na aseda ya masika sama ye dene wo Kenya mamu ye tese obia edi wonu Uhuru Kenyatta tem na wonu wanya la ne nyina onka hwe de wonu so be ye nie owura Uhuru Kenyatta ukwa Kenya mamu a tumi no etere se ne mpere no so nya ade se obetimi akobiem enu nti wonu de na hoode ne nyansa nyina eboa Ewera Odinga se wo medi akunwa no so ma no na enu na aye na bedi akire ne si ye tese opese wo hunu nkate ne nyina no se no anu wota se ukwa Kenya mamu se ya enyumayefo won kabom ko ye wo honom wo mo tere se no kura nyame anim nie sika no sunsum ya ye frɛ ne se inflation no kura ye hadwen papa na President Uhuru Kenyatta enye bibi fa ho a otinitire ho no opane to ase wo otinitire ho no akasa enye da dwumayefo no ka no na wo tie na eno so na opane na bayi ano ebra na woni dwumayefo no nyina esia mede ya mu ene wo ka cha dwumayefo ye wo Kenya mamu se hwe dia mudi matam nyina matiri nyina ensema mo ka fa me ho nyina matiri nyina nanso mechirem echira mechirem nyina se so man sika asem anwene se a mo nkwa Russia mo nkobusa Russia no Ukraine ana ma de yehunu enye mi Uhuru Kenyatta oba no tofi agwa mitime nya sa ebia mu nsososo no sa wo hwa pandemic pa ye ba ye no a edane wo man sabre kura na ne nyina mu ososo no sa ne ma nkoyi a eka ho miensa wono kwado wo che pandemic no eye President Willie Urutu wono ne mabedi akire papa no wabon ti se bibi nkoyi a Kenya mamu no ono na wasemu busa no na momfa nsemi Uhuru Kenyatta azafo nyina we so na nwumre nsemo eboabo no de besom no yemfa mo nsi ase ne ensoso ema maneti ene ne domo metrase na asem de empe nipa yi nipa de pe ne ho asemi omo emetrase na nyujansem ne mu mayene a yene yesom nwumre na ya obo amali bi abogamene nana kwabra kese da yenuanum kemofo nyina ase mo ene mutimi eyi mo nimu edam ase mo so mo ntimi anyi mo nimu no edam nyina mo ase haja sei na bane yeda na se wa ya de papa wode abafia ha se nya asem ketwa haja Zena beye treasure edema NPP amanyuku no Ashanti region kane minim so da so ye dia no na da masloka no wo Ashanti manchama haja Zena nti haja Zena was chere so wa chere so ye batan wa ya de batan ye na ye chichire ni a surprise no e kwa nanu se china o da bi no ye se da bi ne ya so batan do ni mayemu kom wa chichire no doboa na wo say tadi ya dem o ya de ji se asopani kwaku asante ebo a aji ya dem wa men abzafo ya nkwa be ji ne so kwaku asante yebo a asopani ne sanse nyina ma yen my baba sumo na hodi wake yasim ayesusu na edia kogu na fi atiasim salamu alaikum holiday nya mi obetini china de ene no o lazy boot no miam sale meguma ya fi kwa bi jai